болчу да. Фантастика деп атып эле ана Кудайбергенов, Нуриса Апасова. Tova kıldım. Özüm kabinetime yarım saatten beri girgizişpeyt. Sen de kantı vraç bolsun. Aldığı gevetten menen kimde operatsiya kılmak elen deyt. Menem de moynum menen operatsiya kılmak bilen. Kolum menen operatsiya kılam da. Kızık ele adamlar görüm, köpçülük men işleşebiz da. Har kanday adam var. Baya günü birөө keliptir maga. Doktor jardam berbeseň bolboýt, başym iştebey atat deyt. Men aytdym ay, başyň iştebey atsa hazır degen meditsina önükön 100 000 so'm akçap kelseň, işletip koyabız desem, kayra maga narazı bolot. Özüň başyň iştebegen emekensiň, men 100 000 so'm tapkan başym bolsa saga gelmek bilen dep kayra nasıl trenes. Hazırkı adamlar bu moyun sınganda jaman eken. Murda gömgen adat boyunça biyaktı kayrıla koyup, moyunun oğurup ketkende deneğin arkasından şunday kayrıladı eken, özüň düşünbey kaladı ekensiň. Hazırkı adamlar özü mıday ölümden dele korkpa kalgan bilbeyim. Oy operasyonun stolda jatıp alıp meni menen aytışatı. Men aytdym, koy, kolumda bıçak durat. Em hazır mında ilgerkide olbay alganda, biz ilger общий narkoz sayıp koyup özübüz kalgan zapçasты almaştırıp kayra salıp koyçubuz. Özüm men travma boyunça da kol butunu alıp operatsiya kıltınday. Hazır bolsa mınday местный ile narkoz sayıp koyuyoruz, kayarda bolsa şerge sayıp koyup operatsiya kılabız. Oşon süйлöşüp turat da meni menen. Jatıp alıp jön jatpay, amene sen ayıgıp çıksam ötüңdü alam deyt meni. Men aytdym, koy. Desem bolboyt, ara aytsam bolboyt, beri aytsam bolboyt. Ötü algan anday bolboyt, mınday bolot dep ötün aldında koluna karmatıp koydum. Em jan kıynalganda har kanday sözler çıgat eken özü negizi. Tuura түшүнүш керек. Bu şu ötüңdü alam degендер şu nарын taraptan boş gerek da. A түштүк taraptıklarda operatsiya kılsaң эле бачагың чыгарам эле дей беришетtir. Oy men koldu çıgarıp jürem, buttu çıgarıp jürem, biroq bachak çıgarıp alıp koygoну көргөн emesmin mene. Özünçe bir addel açıp koysak bu da koydum. Vraç, bachak, vraç dep жазып koyabız bıçak anday. Talastıklarda operatsiya kılıp koysaň Kuday sakta operatsiya bütkençe eneňdi janıň ap kelip koyup koyat da. 27 jol ap kelet da. Şu yerde uğup koy öyle turabız. Operatsiya bütkençe süýleşip öyle oturabız. Emi kızık da ilgeri janagynday общий narkoz sayıp koyup özübüz almaştırıp жүрüz элек. Azыр эми bazar ekonomikası degендей biýlik, жаңы biýlik kelip mындай жаңыча işlep atabız da. Em жаңыча işlebesek bolbay kaldı. Bolboyt ekenez жаңыча işlebesek. Bakiýew aksakal aytmakçı bolboyt eken. Em ag işini dele tuura түшүнүш керек. Ekonom kılam dep sözdü de ekonom kılıp atpay. Oşon üçin жаңыча işlebesek bolboyt eken. Жаңыча işlebis degeniz kanday? Janagynday ilgeri janatip özüne gelip algandaýyn bizge narazı bolup atpayby. Ennege bu zatçası salıp koydun, bunun geregi jok, bunun kımbat turbayby. Özümkünle juup tasalap salıp koysaň bolboyt bile. Narazçılıklar payda bolat da. Tetigi çakadagı kızıl aşık kimdiki, oşon ele salıp koyboýsun. Oy al kızıl aşık saga bolboyt. Emne jarabayby. Oy jarayt, biroq al adamdyk emes, çoçkonuku. Sen çoçkonuku şunça okşoş bolaby deyt. Oy çoçkonun gerek bolsa temperaturası okşoş bolot bilip algıla. 36. Oşon üçin içkende çoçko okşop kalıp atpaýsızby. Kalıp atpaýsızby dep koýdum da kalıp atpaýsyň arby. Anan oturabız şuntyle soğudalaşıp ele. Ya oşon üçin hazır emne kılabız? Местный narkozsuz sayabızdagy öz menen süýleşkençe bolsa boldu, bolbosa jok. Bolbosa özünükün özüdür aytkanday juup tasalap kayra salıp koýberýüz şunday. Emesi bolatat da jolu hazırkı жаңыча işlep atkanыбыз. Официант dedim tuta. Geçe restoranda oturup ofitsiant diyor, жалгыз ofitsiant göz kalıp kalıpız. Ay rahmat. Baktılı olsun. Uğurbasın. Hiç kaçan şu balnisadan jolukmaylı, konsertten joluk alır. Rahmat. Asistent. Ofitsiant demedim be. Baş aylanıp kaldı okşaydı. Oh. Ap gelgile mi?
Bu деле ассистент эмес, бул кароолчу. Кичине ошол шабашкадан бөлүшүп турат, ошого кичине жардамдашып турат. Сокращение азыр ошо. Болбосо бизге азыр ассистенттин деле кереги жок. Больной менен өзү менен эле сүйлөшүп, өзү алып берип турат керектүү нерсени ушундай. Ага да ассистент деп жүрмөк белек. Ага да төлөп бериш керек, ошон үчүн өзүбүз неме алып келгилем, бүгүн жеңилирээк болсо экенем. Эми майрам эмеспи, кыздарды эртерээк бошотойлу, кыздардан алып келгиле. Жигит, мына капельницаны ошондой жакыныраак коюп кой. Сен аркы инструменттерди берип алып кел. Азыр биякта очередте турган инструменттерди алып келатсам, бири айтып атпайбы? Бул доктор эмес эле плотник го. Колунда арасы жүрөт деп. Биз өзүнүн Костоправда эле өз машина оңгон өзү негизи. Ара парабыздын баары эле бар. Кандайсыз чоңуз? Майраңыз менен. Рахмат. Операцияга даярсызбы? Сенчи? Менби? Мен сизди жаңы эле алып келгенде, бая күнү приемга алып келгенде эле көрүп алып, ошондон бери эле даярданып атам. Анан эмне өзүңө ишенбегенсип, даярсызбы деп менден сурайсың? Эми даярсызбы деген операцияга келгенде мындай коюп келип жатып алганыңан таң калып атам. Мына эмне үстүңдөгү? Булбу? Не? Муну деген халат деп коет. Халат деп коебу. Бизде мындай операцияга келгенде мындай чечинип келет деп коет. А мен чечинип келбедим, шымымды чечип койдум. Бутумду операция кыласыңар да, туурабы? Жо, билип атам. Шымды эмес, бизде мындай толук чечинип келет дагы, анан жуунуп тазаланып мындай сакал мурутты алып келет деп коет. Карындаш. Шинтип эле жатып алып айтыша турган болуп калды. Ушундан көрө эле общий наркоз айтып таштаган, унчукпай жата бермек экен. Айтышып эле отурат. Так. Открытый перелом. А общий чечинип келсем эмне болот эле? Эми мындай да чоңуз, мен операция жасап атканда сиздин жүрөгүңүз кандай согуп атканын мен угуп турушум керек да. Туура түшүнсөңүз? Ай, жүрөгүм кандай согот, ким деп согот? Аны мен өзүм эле айтып турам, макулбу? Кудай сакта. А кокус сокпай калсачы? Сокпой калсабы? Сокпай калса эмне кыласың, билесиңби? Эмне кыласыңар? Массаж кылам. Эмне, прямо жүрөккө? Жок, колтукка. Жүрөккө дейт да. Анан жүрөгүң токтоп калса жүрөккө кылам да. Ошондой да, өз негизи ар кандай болот да, биякта операция кылып атканда жүрөгүңө күч келип кетиши мүмкүн да. Ошондон жүрөгүң токтоп калат. Анан массаж кылыш керек болот, түшүндүңбү? Ошон үчүн көп мен айтыша бербей, неме боло бербей. Дай, чечи. Не болду? Жүрөгү. Кудай сакта. Жүрөгү жөнүндө айтып беле. Мунун давлениясын текшердиңерби, я? Жүрөгү сокпай калды. Кудай сакта. Айнанайын, Кудай жардам бере көр. Ассистент! Я Аллах! Я Аллах! Ай! Ай! Düş nары! Кудай ата болдум. Кандай тамаша көйнө эмесиң сен? Ой, Мен да жүрөгүм түшүп кетсе экен, жүрөгү токтоп калган экен. Ай, сеникиндей массажды биринчи жолу көрдүм ай. Боюм жетпейт, сөйлөйм де. Кудай, айтып эле, ой Кудай, я Алла деп секиресиң да болдум. Эми Кудай дебесең, Кудай деген кур калбайт дейт. Ай, Кудай. Өзүм по привычке секирип кеттим да. Кечирип кой, карындаш. Кандай экен деп койсоттум эле. Ой, Кудай, дагы жакшы тиги бутума эле наркоз сайылган. Башка жагыма общий болгондо кандай болот эле билбейм ай. Общий деле операция кылып жүрөбүз дечи.